Okurambura oku kwetabirwemu omukuru w'entebe ya katano Reverend Samuel Katugunda, Speaker w'ishengero rya Kazo n'abandi bebembezi bito omu marwariro bashanjire ng'okosha kw'abashaha mirimo kukwasira kati. Oshanga kuba bashatu oshanga home kandi tubakwandika mu bitabo byabo baba nibizire gukora mbwe n'umurimo gutwagushanga omu Rwigi okukira munonga abashaho bo mu Rwigi kandi twaza kubataho mani bagamana kawo wabo abakuba batakukora bakuza kushashura. Rero abakozi abakuba bariho abakurebera abarukususa embuga kuyonja umwanya bamwe noshanga bataruko so nijyangu ntiza kureba kutahuye nkora nungi abo bantu bakabimbareberwa bamagombora kirebekana bamagombora nabo bonka bayinamwe bizubu omyanya ibarumu. Hamurubainuka orukansara wa Champangara asimira omurimo guriyo nigukora omu district ya Kazo na munonga omugombora ye kandi nawe ashangira obuzibu buri ahakosha kw'abashaha mirimo. Twine kugenda tuzigamba na technical team kwemerwa chief administrative officer ariko ngo yatama mani abashaho bakora baheza abantu service delivery aho government ya Uganda yainaremu kwemerera ekaita hibi facility keji kandi abashaho ngo abuhereza tubahika abantu abantu bakushusha umushara kandi bakabara kuhereza abantu buhereza so n'ikintu cy'umunonga nsaba teka amani bareka ngo bakwemeremo yabo indi twakora ubwitu ngabebembeza. Aba baraganisa okugumiza muno bakwata bobona barukwata kuba barwire nangwa no kunagijura ebintu bya government. Gasha kwa Richard Nahabwe.